Hello viewers, Hojao in a bon win zinka pa. January ni sim som ni langa sang ni le som ni lago. Zinkal thusoh hin ngai namite Hojao in a bon win ka hin lem cheuve. Nampi media channel a hunglu tha subscribe bol nai lo ho in. Channel ki thopi na in subscribe share ni hin bol pi che ding win nami pi te hinga tiam na le het sa na ahung ki nei ki din hi. Ni saido topic cho hi ale Junta Sepai hilo e san thing noi hole. Kukiland thing nei ho Junta Sepai ho athin la wa anazau ige la le lungdan zong umma ma zengin Junta Sepai ho la zong Kukiland ne ho to e san thing noi ho hi apang ve ti zong phate cha in phachin a hi to kilhona chun NUG in Ministry of Defense ho in zong tupon a hin bol na wa chun ana phong do vin a hi chi topic a hi chamcha in ki holim do a hi in imadang sei talovin tun I topic nga chun analut pai pai zengote tu masang zema Junta Sepai ho le Kukiland Gamsung ho nasata a anaki kapto Kali township kiti na muna anaki kapto na wachun Junta Sepai amaho athi kiu hilovin Kukiland ne ho le meitei thingnoi narco terrorist so jong anaza uveti in NUG in anaphong do kedin ahi point khat na cho hi ale Junta Sepai athi hola e san thingnoi hole Kukiland thingnoi ho jong anaza vin ahi tu masang zep ti chu phat masang zep machun Kali township muna Kukiland Gamsung ho to Junta Sepai ho nasata in anaki kapto uvin chuteng le ki kapto na phat sot pi hi ana umin ahi hito kilhona chun Kukiland Gamsung ho a dingin pansat na hoi ma jing ahin la Junta Sepai ho hi ani a akhan to theinau hi azi imachadang ji zong ahi pon Junta Sepai ho la a e san terrorist so le chuki ting le Kukiland ne ho ti chu muiwa mi phalo pa asol cha ho zong anazau thawin ahi chuting le Junta Sepai ho to Kukiland Gamsung ho aniki kapto na wachun Junta Sepai mi li ho chu Kukiland Gamsung ho in amaho anup ada lovin damun meidelin anasol lut pei zing tawin ahi chule Junta Sepai ho zong mi sagi ahingin anaman uvin galman cha zong tampi hi anaman do uvin ahi Junta Sepai ho aphat lo danu le Junta Sepai ho hi Burma Gamsung hi khan sita a umo Burma Gamsung hi amaho hi aphat lo mong danu zong hi ki thangma zeng ahi chule Kali township kiti namuna aki kapto na wahin athi ho la azong ID check abol uvin ahi le hi chi hol azong chu ginchat umlo ta le ta san umlo ta hi chi video a ki mupa e san thingnoi pa zong chuteng le muiwa ui chapa amaho nation ho zong hi anazau uveti in NUG Noya Ministry of Defense in Tupon na ahin boldo pei zengin ahi hi chi e san pa hi ama hi sekmai mi ahi in ama hi UNLF ti chu meitei narco terrorist a anapang ahi in khamna thei bol drugs chuting le khiltampi hi ne ahi ze chun Junta Sepai ho in khamna thei ho drugs ahi in WY chang ho hi ning zeng zunga api ze achu hichipa in zong thanup na agane hidingin ginmo a umin hichi ze achu ama zong Kukiland Gamsung ho to Kala township kiti na muna Junta Sepai ho anaki kapto na wachun athila in anapang pei zengin nuplada lovin ama chu Kukiland Gamsung ho in damun meidelin asolut pei zengovin ahi ama pa min chu ahi alen nung thoba sing akiti in
akhomin chu a hi le sekmai a hi in ama hi sekmai kiti le het so ke zeng do a hi in hi chi a pana hi ama hi hungkal songa Burma Gamsunga UNLF apang hi chi a kona chu Junta Sepai hola hi gazau a hi ti in NUG noya Ministry of Defense sun thupon na a hin bola chun anazau sa pei zengin a hi alang khana ga sei dinga chun ukeng ne ho kyu hitalovin meitei narco terrorist ho in a ho kuki chate imin sa nau chu hi ale kuki narco terrorist ti a hi pau chang ngai lo ta le chuteng le noi si na nei ta a email mateo mei thei ho hin social media platform a hi in chule adanga zong hi a ho hi chi tighter hi inapeu hi ahin la alang khanin ga vet dinga chun Burma Gamsunga galsa ti chu asu asa beya amho meilei thingnoi ho hi in chuteng le hi chi video a ki mu ho loi amho loi hin drugs ane khamset wa amho hin gal asa dan win zong NUG noya Ministry of Defense so chun ana phongto pei jing ovin cheki teng le kumsang ni le som ni le thuma zong meilei ho to na sata a inaki kap to live chun infal tolpi in meilei nupi maira pai bi ho in zong arambai tengol ho a pana hin check a bol na win zong WISP chang chule drug zong tampi hi anamudo uve ti in social media platform a inamudo ka gingcha in hiti a hi meilei ho hin WI changpo a hi lowa le drugs ho po ane wa hiti a chu ku kite ina do jingu a hi hoi madanga ko na hungkipan hilo Burma Gamsunga amaho thingnoi ho hin pate cha hi sponsor aboluwa hiti a chu arambai tengol thilatengol ho hi ahin tundo o hidingin zong ginmo a pei zengin a hi langkhana iga sei thi dingwa chun zalen gamsan ho in Junta Sepai amat ho la chun esan khat ana zau kha hi igela la hin lungdon jong umin chuteng le ipije a hi lowa le Junta Sepai ho to hin esan thingnoi ho hi gu thima pangkhom ngap hitam ti zong hi gel thei khop se nin tan a hi ei ho ban hi banga akilungdong theile Burma Gamsunga zalen gamsan ho zong alungdon diule anui zat dingo zong hi ginmo aumin Junta Sepai mi phalo ho hin esan thingnoi ho kyu hitalovin Enesian ho muiwa mi phalo pa ama in anaphu do Enesian ho zong Junta Sepai ho la achu gazau a hi tu la tu a hi Indian government in atup thupi pen chu a hi a le Burma Gamsunga pana border apana India Gamsunga hunglut gal gu hinbol chule khamna thaya ki vei ho hi akin thei pe na hi he tup do ding ti hi Indian government lungtup a hi to kilhonin to gon zong hi amazing nalai uve ti zong hi nammi pi te in a het che dingwa avela thupon hungki nei kit a hi tula tu a hi meilei te atup thupi pen le amho in a target pen hu chu hi ale Manipur Gamsunga hi popular government sim do te ding tundo te ding ti hi Manipur Gamsunga email mateo meilei narco terrorist alam kai ho a hi in chule amho athing noi change wa hin to gon anayu hi chi thu a hin point ni na in holim na ananei kitnu hi te tula tu a hi social platform a ki ha sei pen le chule min aha gin chat pen cho hi ale email mateo meilei amho kanglei park apun ba kiti page khat amho group khana hin amho pawa wang chula hin sim da mei jing tang kating ukeng ne ho ti cho hills chairman MLA dipu
gangmei hin Manipur Chief Minister ahin tu thei ahi ti in Kanglei Park apunba kiti pes ka na hin social media in post ahin bolovin ahi email mateo mail hi ho in asai bekit na chui ale phatsot pi Manipur Gamsunga hi popular government tun do ding sim do ding ti hi Manipur Gamsunga cheng mipi ho in jong kidei chuting le MLA minister ho in jong adei ahi chikiu chi hilowa tu la tu a hi chi dipu gangmei kitipa hi center ti chu MHA in jong deilan anei ahi in ti azong hi amaho hin amaho group ahi vin chole social platform ahin na sata ahin post ovin thu hi hiti hin athang zengin ahi EMTA ukeng ne ho in CM ahin tu kha Manipura popular government ahung kitun do ngei ngeya lechun masanga tabanga chu boina jong hung thei ahi lowale masanga sanga galatol jong hi hung thip thei din muna jong thei ahi thuchin lacha hi imacha koiman ahet nai lo ahi je chun email mateo mail he ho sangin e ho hi khopo hitin thu hechen lovin WhatsApp group dung ahi lowale Facebook ahi lowale thil social media la hin thil hi post bolnai po hite ti chu nami pi te hinga hersa na le thupon hung kinai kit ahi hersa dinga lom ho ai ho lam kai ho hi in media ke ho in nami pi te hersa na hung kinai ding ahi buffer zone hin kho kala hichi email mapau ama pa hichipa hi mayangbam kitipa hi hung lut chuteng le thina atona chungchanga hin meilei amaho MLA minister ho injong nasata hin ei ho chunga hin object abolovin popular government hi sem do lo na ding in kukite in hiti hin na atong we ti in social media in chuteng le press meet la injong ana phong to ki rubin hi hito kil hona chun ke alok ashok kitipa injong ama ain sung mi hi dangka laksom hi pelut na ananezin ahi alangkhana ga sei thei dinga chun gala tola ei ho mi izat ithiu hitam meilei ho in nu nau chapong ho izat asu se nu hitam ale hi cho chu amo in gel kho na i macha nei lowa ama in buffer zone ahin kho kala thina ato je a chu ama ain sung mi dangka laksom ke asokin ape thei jing hi igela la hin lungdon song a umin thangtom jong aume January ni sim somni langa sangni le somni lagu nami pite in heading a boy mo ho gamsung thusoh hi hanlang chole meimar gamsung thusoh jingka thusoh tunia dingin hichanin kichai tai nampi media mangneu jingkal thusoh hin ngai nami te Hojao se na bon chawin ni khopha gamsung thusoh hi hanlang nami pite in heading a boy mo ho phondo na kinai to ka se in nami pite Hojao se pathenin ibon chawin ium pi tawhen